Tushaka kuvura abantu neza tubakangura kwivuza hakiri no kwisuzumisha by'umwihariko kwivuza arimo kwisuzumisha n'ubujyanama no gufata imiti abantu batarimbiye kure. Tubazaniye gahunda y'uburyo ki tugomba gusigasiramo ubuzima. Aka kanya no turi kumwe na muganga tumuhe umwanya atubwire byinshi bigiye bitandukanye. Ni ikintu bita promotion nabonye bose cyamaze kujya hanze kuko njya nsura cyane ibikorwa by'ibitaro. Tuguhaye kaze bwana muganga. Urakoze cyane bwana Eugene. Nkuko bisanzwe ni Damas imico myiza guturuka muri Prime Health Infinity promotion. Ibindi bigendanye n'ubuvuzi dutanga, ubuvuzi bwacu bufite icyo bita umwihariko wo kutanga na regime n'ubujyanama duha umuntu bitewe n'uburwayi afite. Ngo harabo mwashyire 5% abandi 10%. Ndagira ngo iki kintu nacyo gisobanura abantu badukurikiye. Icyo tuba twakoze tuba tugira ngo tworohereze abantu bose kwivuza cyangwa kwirinda hakiri kare. N'abantu bari hanze kubera ko bafata doze nini par rapport y'abari muri Afrika cyane cyane abari mu Rwanda, kubera uburyo no bafata doze ihagije twabajyana 10%. Ni mu Rwanda rero ni 5%. Tanzania, Uganda, mbese abantu begereye hari indwara zitandura. Ariho tubona nk'umuvuduko w'amaraso, yego, umutima, hakazamo diabete, indwara z'ubuhumekero, asima, zinezite nibi. Hari n'izindi ndwara zo mu buzima bwo mu mutwe zindi abantu bagiye bazimenya. Nabonye na za stroke burango nazo ngo bukoraho rikaka. Za Parkinson disease, indwara zihamuka depression n'ibindi. Hazamo na za prostate, indwara z'umwijima, indwara zifitanye isano no gutuma umuntu yarwara kanseri. Ariko uribuke ko n'abandi baba bafite indwara z'imyororokere, nubwo tuvuga ibyo gutera akabariro, hari n'ababa bafite ibibazo byo kutabyara, biteze ikibazo. Abo bantu bose bagende biyumva, hari izindi ndwara ziba zisa nk'izoroheje, amibe, igifu, amara, hemorrhoide ziroroheje. Izo zose rero ni indwara z'amagufa. Tushaka kuvura abantu neza tubakangura kwivuza hakiri kare. Turabasuje cyane. Reka twongere tubifurize igice cyiza, reka twongere tubifurize weekend nziza. Weekend rero yisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikira muherereye. Birumvikana ushobora kuba udukurikira wibereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko mwese reka mbasurize muri rusange mwe muherereye ku mugabane wa Afrika. Reka babwire ngo igicamusi cyiza, ijuma nizere rero ko yagenze neza kuri mwese abamizirima. Reka abadventiste namwe rwose ntangire ndabizi ko mu myiteguro y'isabato, mbifurize isabato nziza. Abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Asia ndetse na Oceania, mwese namwe reka mbasuze cyane. Mbone no kandi kubaha ikaze muri aka kanya k'amakuru n'ubone nk'ibisanzwe muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane. Umwanya tuba tubagezaho update, tukaba rero n'ubone nk'ibisanzwe tuba tugenda twibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntambaro ikomeje kugenda ica ibintu, aho rero mu by'ukuri umutwe wa M23 uhanganye bikomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero mbere ko twinjira amakuru sasa mu buryo burambuye, ngira ngo mwamaze kwibona bayita Prime Health Infinity. Barakubwira ko rwose ibiciro ku bantu bari hanze y'u Rwanda, bwo hanze y'Afrika, ngo babanyijeho 10%, mu gihe abari mu Rwanda namwe bagabanyijeho rwose 5%. Gahunda yabo ni roho nzima igomba gutura mu buzima cyangwa se mu mubiri muzima. Ivuze rero mu by'ukuri ndetse unabagane bagusuzume kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Burya rwose nta buzima ibintu byose byazambaguritse. Hanyuma ariko ku rundi ruhande mbibutse ko ukeneye update zacu, aho tuba tugenda tunazishyira, murabizi ko tuzishyira kuri ku murongo nkoranyambaga wacu, niwo usiga ukubiyemo byose. Ni Facebook page yacu rero mu by'ukuri ya Eugene Official News. Niyo rero mu by'ukuri navango iba ikubiyemo byose. Twihute cyane aho duhita tujya mu makuru mu buryo burambuye, ariko munyemerere mbabwire ko aya makuru reka tuyinjiramo na Vincent kugira ngo ibintu bigende neza, kuko harimo amakuru ya update, harimo ubusesenguzi, ni ibintu bivangavanze ukuntu, ariko tukaba tugiye kuza kugenda tubavangurira haba ibice biri kuberamo imigingaya ndetse n'ibindi byose biri kuvugwa, byose tukaba tugiye kugenda tubavira imuzi ngo Vincent wiriwe neza. Neza Paita, nanjye niriwe. Urakomeye Ndakomeye kandi ikigoroba kimeze neza. So weekend nziza rero, reka nkwifurije the weekend nziza. Urakoze cyane kandi nawe ndayikwifurije. Ya visa imirwano ikomeje kugenda iba imirwano, birumvikana ubutayari twamaze kwanzika mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano iri guca hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bya Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ndagira ngo twinjire muri ibi bintu cyangwa se ariho duhera
mbere ko tuza kujya muri update ariko cyane cyane tubanze tugaruke ku mirwano yatangiye kugenda iri kuvugwa cyane ibinyamakuru mbona biri kwandika yabereye ahantu bita muri za Warikare niyo ngira ngo iyi mirwano ariyo duheraho ngo ni mu majyaruguru rero mu by'ukuri ya teritwari ya Masisi ubwo donc ni muri Warikare ibintu ngo bimeze ne bwana Vincent ibintu bimeze nabi mu gice cya Warikare aho imirwano ikaze hagati ya Wazalendo ndetse n'umutwe wa M23 yakomeje ejo ku mugoroba igihe umutwe wa M23 wagabaga ibitero ku birindiro bya Wazalendo yego biri mu gace ka Mitebo agace bita Katobo yego muri lokalite y'abana murindwa yego muri groupement ya Kisimba bamaze iminsi barimo kurwaniramo imirwano ikomeye cyane M23 rero yaturutse abita mu gace ka Ihura aha itera Wazalendo yari rimwe kino gice cya Matembe noneho Wazalendo ibasha kwihagararaho isubiza inyuma umutwe wa M23 iyi ni inkuru rwose ni ya nkuru bidasanzwe dushaka twahita kari inkuru idasanzwe ni ntibisanzwe pe Wazalendo basubiza inyuma M23 cyangwa habayeho bya bindi twita ngo ni pre strategique bisubiza inyuma ubwayo Wazalendo bakakinagira ngo bakoze akazi Wazalendo yabasubije kuko yihagazeho ibasubije inyuma Wazalendo iravuga iti ibirindiro ntabwo turabivamo ngaho abaturage batangiye mu gace bita Pinga yego batangiye guhunga intambara isa n'ibihagaze amakuru nakuye mu bantu bo kwizera nuko M23 n'ubu noneho yagiye gukora ku ntwaro zayo yazunze aho bita Katiru yego kugira ngo noneho ijye yajya guhangana nyabyo n'uyu mutwe wa Wazalendo uri mu kano gace kwita Bitembe ibi bintu uko bituba Vincent byavugaga yuko M23 yo yateye ititeguye mu buryo bufatika yarateye ititeguye ubwo umbwira ngo watera utiteguye wenda umbwira ngo barabateye uburyo umuntu aba ari ku rugamba akikanga umwanzi yakikanga umwanzi agahita atera ibyo ngibyo rero bibaho kenshi na kenshi hari igihe umuntu yitanga umwanzi avuga ati hari igihe antera akanyite mushushubikanya bikarangira wa mwanzi we yari yiteguye nibyo byabaye ku mutwe M23 na bino bice bya Bitembe cyangwa ni bimwe bya bindi bajya bagira gutyo ugasanga bahagabanyije nk'imbaraga bazijyanye gutanga umusada ahantu runaka Wazalendo bakabara bimenye bakayica muri humye bakabinjirana aho hantu bazi ko imbaraga ari ntazo birangira nyine bigenza uko nguko nyine Wazalendo yari imaze iminsi iba mwakino gice ko iragira ibirindiro bikomeye kwa kano gasozi bita Katobo yego ahubwo M23 nk'uko bivuga nyine yari yabanje gusuzugura imbaraga za Wazalendo kugira ngo zimwe zisanzwe n'ubundi ziyiranga ko ari imbaraga nkeya irasa bagahita biruka ubwo rero insobanuye ko imbaraga za Wazalendo ziyongereye bikomeye cyane zariyongereye kubera kano gace karimo Wazalendo benshi bahawe amafaranga kandi bahawe n'ibikoresho uranabizi ko mu minsi irangiye cyakize ariho umuvugizi umunyamabanga uhoraho wa AFM23 Benjamin Mbonimpa avuze ko Wazalendo batangiye kwirata ko bafite na drone mu bikoresho rero bafite hano mwa kino gice cya Katobo harimo na drone niyo mpamvu bafite imbaraga zikomeye barimo barwana rero bafite n'ibikoresho noneho bihagije yego Vincent ko mbona umuriro aho ngaho ibintu bitameze neza mw'abantu mwe biragenda bite Vincent ubwo bivuze rero ngo ubu kugeza amasaha bimeze bite ese baracyarwana cyangwa ubu ngubu M23 aba yamaze kuhigarurira aho ngaho bayikubitiye cyangwa n'ubu ngubu baracyashiditse bitewe n'izo mbaraga za Wazalendo bari gushakisha ngo rabo bumenere M23 yuko Wazalendo ibasubije inyuma yahise ihagarika ibitero ndetse na Wazalendo ihagarika ibitero yari irimo isubiza inyuma M23 bajya n'ubwo abaturage baratuje n'ubwo baraye bahunze ariko nta mirwano yazindukiye nta mirwano yazindukiye usibye ko M23 barayihakuye gusa Mwemwe turubundi ntabwo ari isanzwe ifite ibirindiro hano Katobo muri make iyo yarateye bano yateye hano gace bita Bitembe Katobo aho rero Wazalendo basubiza inyuma basubira mu birindiro byabo
kuko bari baga M23 yari yakomotse aho bita mu bice bya Ihura none ikomotse aha biza kurangira nyine iteye hano Mitembe, ariko Wazalendo iri hano Mitembe aho bita Katobo bakubita ishuri basubiza inyuma, basubira mu birindiro byabo bya Ihura. Visa tugaruke inyuma gake, umbwiye ko aho ngaho Wazalendo ngo babahaye amafaranga babaha n'ibikoresho. Iyi ni imitwe y'M23 kugira ibikoresho bifate. Nabyo birashoboka, ariko ntukinishe Wazalendo mw'iyi minsi bitagafaranga kandi ifite ibikoresho. Vise Wazalendo ntago wambwira Wazalendo ngo mbyumve bitewe nuko nayibonye nagumana he hose, ahubwo n'ubujyange mvuye turabatetse ibereka ko nta mbaraga ifite kugira ngo bakomeze bagire ngo bafite imbaraga barundi ibindi bikoresho bati turakaze izabazingira ibakuremo nta na kimwe bacikanye. Ibi ngibi Wikityo Wazalendo imwaka no gace ka Warikare na Wazalendo zisanzwe. None se kuba bahawe amafaranga Vincent n'ibikoresho k'ibyo ntabahaye ibatabibahaye, icyo twavuga wagenda bakikomeye n'iki? Iyi ni Wazalendo yo mu gice cya FDLR, ntabwo ari Wazalendo yindi isanzwe y'abakongomani. Ubwo rero ahubwo vuga uti ni FDLR, kuko burya ujya uravuga ikintu mu zina ryacyo ni FDLR. Buriya ni FDLR imwe yakusanyitse hano za Rucuro za he hose bagiye ubwo bikusanyiriza umwe. Urabizi yuko ejo bundi hari aba FDLR abantu batari bamenyekanye, twaje kumenya ko hari aba FDLR nyuma babonetse hano za Warikare bari kwirukana n'abaturage babwakira mu bimwe bino bice. Yego, mu makuru naje kubona rero nibo bitwa Wazalendo. Yego, bakambitse kwa kano gasozi ka Katobo. FDLR baturutse hera. Ejo bundi urabizi ko hari inkuru twavuze ko hari abaturage baje mu kano gace batangira kwirukana abandi, nyuma yo haza kuza abambaye imyenda ya gisirikare. Ni bamwe muri aba rero nibo twaje kumenya yuko bahawe izina rya Wazalendo. Hari indi nkuru irimo irangira aho ngahantu hitwa za Tongo ngo ejo disi ngo hari imodoka yari irimo iracaho ngo FDLR ngo bageze gutya ngo bayitwika. Ndimo ndacyatohoza iyi nkuru. Ejo ngo bayitwitse bakuramo n'abadamu babiri ndetse n'umusore barabatwara. Iyo nkuru niyo ndimo ndagenda nyitohoza, turaza kwigaruka mu kiganiro cyacu cya gatatu cyangwa se cy'umugoroba Vincent. Ibintu ntago byoroshye. Ubwo se ubwo tuve hano Warikare tuyivemo, twakomeza twerekeza no mu bindi bice kugira ngo abantu bamenye amakuru ageze kwa aya masaha avugwa. Vise reka dusimbukira ahantu bita muri Nyiragongo ngo amazu menshi yasahuwe n'abitwaje intwaro. Ibice byaje none se ahubwo ni Nyiragongo cyangwa ni muri za Rucuro, kuko ndabona uduce harimo ngo yitwa za Kihondo. Ni muri za Nyiragongo ariko ukomeza ugera no muri za Rucuro, Nyanzare. Ibi byose ni muri Rucuro yo ruguru, Nyanzare, Matanda, izo ni za Goropoma n'ubundi za Nyamirima na zahe hose ndabona ngo basahuye. Ubanza rwose abaturage izi nyeshyamba zishaka kubasubiza ku ntuza. Ni ibice byinshi gusahura byabayemo bikozwe n'abantu batandukanye bari mu mitwe yitwaje intwaro yibumbiye muri Wazalendo. Yego, yaba muri Nyiragongo, yaba muri Bambo, yaba mu bice bya Nyanzare, yaba mu gice cya Grupoma ya Kihondo, yaba mu gice cya Mutanda, yaba mu bice bya Nyamirima. Ubwo muri make ni muri teritwari ya Nyiragongo ndetse n'iya Rucuro. Yego, ni bare ebyiri. Ubona rero abaturage barimo barasahurwa nk'uko sosiyete zibire zibivuga, ni uguhera ku itariki 11 eshanu z'ukwezi kwa karindwi kugera ku 10 uyu munsi. Kuva kuri tariki 5 kugeza uyu munsi bari basahuwe bikomeye cyane. Basahuraga kugera naho hishwe abantu bagera mu 9. Yego, ariko mu gace ka Nyamirima Wazalendo yabanje kukigarurira agace gatoya, nyuma yaho M23 iza kubakuramo. Nyamirima. Yego, Nyamirima bituma abaturage bahungira aho bita Binza, bahungira za Binja. Ubwo n'abandi biyizira hano za Kiwanja bura birumvikana. Ariko muri iki gitondo za Rucuru, za Binza haramutse umutekano, nta mirwano igeze hano. Buriya baracyarimo kubashakira ibirungo, haracyarimo agahenge mw'ibi biti.
ariko ubwo ibyo bice CM23 yonye kubyisubiza cyangwa n'ubundi biracyari CM23 irahari ariko ikabigiri uduce dutoya wazareno nayo ifite ibindi bitarimo kubera yuko ingabo za M23 hano ni nyeje vise none ubwo ubucuruzi bwambukiranya imipaka ya Uganda n'igihugu cya Kongo buraza gukorwa koko iyi mipaka yazayifasha ariko hazabarimo imbogamizi nyinshi kubera ko abitwaje intwaro bakiri mwa bino bice bazajya bakomeza babuze urujya n'uruza rimwe na rimwe bambura imodoka bazaka imisoro bizajya bigorana ariko bibe ndumva rwose bigomba biragoranye pe biragoranye nkuko urimo urabi rwose ubona aho nkaho ngo uzanyama ugasanga harimo ikibazo za Tongo ngo imodoka iratambuka bakaza rwose bakayefude zikayishimuta zigatwika numvishe ko hari abagore ndetse n'umwe batwaye urumva shaka bamushiriye General Omega ntawamenya aha hantu bizagorana vise biragorana iby'uyu mupaka kugira ngo abigoma bazaje guhahira kwiriya mipaka nkuko byari bisanzwe bizagorana ariko uko bigenda koza abakongomani ubona gukora ubucuruzi no mu masasu babikora ubona bazabikora ariko bajye babigabana n'imitwe itwaje intwaro vise reka gato cyane mbere uko tujya muri byinshi cyane ubwo nto turajya muri update ubwo turimo turagenda tubanza guca mu nkuru zidasanzwe ariko turaje mu kandi duce no muri update reka tugaruka iduhanga ibintu byananiranye neza Doha byanze ngo ari kwibarangura Doha byarabanje gutangira neza nkuko amakuru dufite bivuga ibiganiro hagati y'intumwa za M23 ndetse n'intumwa za guverinoma Kinshasa byari byabanje gutangira neza yego ndetse na Donald Trump ategeka abaminisitiri b'umutekano b'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Shabani ndetse na Vincent Biruta w'u Rwanda nyine kwitabira bino biganiro yego ariko biravuga yuko batazagira ijambo na rimwe bafata ko bazaba ari indorerezi ibareba gusa ariko batagira ijambo bavuga cyangwa batanga igitekerezo yego ikindi nuko nubwo bimeze gutya byavuga yuko ibiganiro biri mu cyuka cyiza birimo mu mwuka mwiza Kanyuka yasimbukiye ku rukuta rwe rwa X yandika yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye gukwirakwiza ibihuha kwa bino biganiro ubutegetsi nahoze mbona ari kubivuga ndetse anavuga ko ngo bari no kubagabaho ibitero ndetse no mu bice birimo abaturage kugenda bashyiramo imbunda baterekamo ibitwaro n'iki byose aravuga ati batangiye gukwirakwiza ibihuha yuko turi gusaba yuko tuyobora Nord Kivu na Sud Kivu imyaka 8 atariko n'ibihuha ya makuru burya yavuga byari ibihuha ati ni ubutegetsi bwa Kinshasa buri kubikwirakwiza ati kubera yuko ibyavugiwe mu biganiro ntabwo birajya hanze yego ati kuko nta kirasinywa n'ibitekerezo dutanga cyangwa ibitangwa n'uruhande rwa guverinoma ntawe urabishyira hanze ati bo niyuha batangiye gukwirakwiza kugira ngo bagaragaze yuko ingamba twaberetse 8 bakwiye kubahiriza ko ariko twananije ibiganiro ati bagatangira bagashyira ibitwaro biremereye mu bice birimo abaturage bakaza ibice bituwe n'abaturage bakagaba ibitero bakagura intwaro bakazana ingabo z'abanyaseneri bakazana FDLR bakazana abazarendo bakazana ingabo z'abarundi kugira ngo babuze abaturage umutekano ati byose ni ibikwereka yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatsinzwe kandi birabambika ubusa yego ariko twebwe ntituzabura guhagarara ku kuri kwacu no kwirwanaho kandi ibiganiro tugakomeza kubishyigikira urabizi yuko hari hatakajwe amakuru avuga yuko ASM 23 yasabye yuko yakontorora Nord Kivu ndetse na Sud Kivu mu gihe kingana n'imyaka 8 ikigaragaza ko ibintu byari bihimbano Vincent byari biri mu buryo burenga butata ahubwo ubwa mbere nje namenye ko bari bavuze imyaka 5 nje narinzi imyaka 3 urumva 8 urumva ni ibintu ni bya bindi nyine kwa tubabona ifashe bayiteranye n'itanu ibu 8 Kanyuka rero utari bikwirakwizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo bahume amaso abantu bere kureba ibiri gukorwa ni iki rero kigiye gukorwa bwa Vincent ko tubona ibintu bikomeje kwanga nyuma yuko n'ubundi baherutse gukora press conference ubwo ndavuga kuri AFCM turabakora press conference bakavuga ko mu by'ukuri irimo kubananiza ari inshuro ya 5 bagiye kujyayo nabwo kandi ngo batizeye ibintu bijyanye n'umutekano cyangwa se ko ari kizavamo ntimugire ikindi mwitega mwabino biganiro keretse gukomeza mubona
ku mirongo itandukanye. Yego ibyo rwose aho nuko biragaragara ko ubutegetsi bwa Kinshasa burategura imirwano ndetse na AFM 23 igategura abasirikare ndetse n'intwaro n'ibiganiro byo kugira ngo bihume amaso abantu bagira ngo hari icyo bizatanga ariko ubona ntacyo bizatanga. None se Vincent niba ari uko bari kugenda bari guhumahumanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo zikaba zirimo kugenda zibibona nahoze mbona ngo Trump mwamaze kumenya ko ngo ubu bwoko buva bwa za Kasayo kwa Kisekedi ngo bufite ikintu bita ivanguramoko ngo ndetse ngari no kubyigaho. Trump ntago biri buze kumurambira akabareka rugari bakisanandura. Trump ubona abakongomani batangiye kumutera icyizere ko ibyo arangiza intambara atazabigeraho. Bifuzaga rega ko ngo yabirangiza ari ukarashe mu ventura cyangwa akayitegeka kurekura ikagenda bo ntago muri make niko babyumva ntago bashaka kumva ko bagomba gutuza bakabana cyangwa se akagira n'ibyo bageraho. Bamwe bifuzaga yuko arasaye mu 23 abandi bakifuza ko ahita ategeka kuva ku butegetsi ariko burwandi cyo rwagiye rwifuza rwatangiye guta icyizere ko babona mu bikorwa. Ubwo none haraza kubaho iki ubwo Kisekedi araza gushaka indi option kuko ndabyibuka ubwa mbere Kisekedi yabanje kwitabaza EAC abona ibyo yifuza ntabwo ibikora ajya muri SADC nayo yabonye uko byagenze ubwo navuga ko ahantu hanyuma yarasigaje hari muri Leta Zunze Ubumwe ubu none harajya ni hari bukurikizeho harimo abaseneri ariko ntibibagirwe yuko ingabo za SADC nazo zirimo zigaze mu Burundi. Ayo makuru yaduhe neza yahaba dukurikiye Vincent. Amakuru nabonye yuko ingabo zavuye mu butumwa bwa Samibyarutse ubundi zatangiye kongera kugaruka zizi Burundi kugira ngo zitegura amaoperasiyo atandukanye yo kwinjira muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ibyo rero nabyo ndacyabitohozaho neza iyi nkuru turaza kuyikoraho neza bitewe n'ubucukumbuzi ndi gukora ku masaha ya nimugoroba. Aha turaza kubigarukaho n'ubundi mu by'ukuri mu masaha y'umugoroba abantu bose bamaze kuva no muri siporo ndabizi amasaha abenshi banibereye muri za siporo ubwo turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma reka twerekeze sasa noneho reka duhite twerekeza no mu yandi makuru avuga ngo Karidinali ubwo nuwa mu kiya gihugu simwo kabyo muri RDC wa Kongo ni Kongo yewe data we ngo byagenze bite ni Karidinali Ambongo yatangaje yuko atizeye ko Trump azahagarika intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego ni Karidinali ni Archiepiscopi Katolika wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine ubundi azwi ku mazina ya Karidinali Fridolin Ambongo yagaragaje ko atizeye ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazahagarika intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu cyabo. Yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Vatikani ejo ku munsi wa kane nyine hari ku itariki ya 10 Nyakanga 2025. Ambongo yibukije ko Trump yagerageje guhagarika intambara ya Ukraine n'Uburusiya biranga kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo yasubiraga ku butegetsi ariko ntacyo byatanze byigeze bigera. Ambongo akavuga ko ibisubizo bya Trump ku makimbirane Repubulika ya Demokarasi ngo abona ko nta musaruro bishobora gutanga ngo kuko ngo icyo ashaka mu gihugu cyabo ari amabuye y'agaciro yego aho kugarura amahoro. Arabati yagerageje iki gisubizo muri Ukraine ngo ariko ntacyo byatanze na za NATO byose zose zagiye ngo abantu b'iwacu bose bari kwirukana ngo iyo babonye Trump ngo batewe ubwoba ngo na Trump ngo bakizera yuko ari icyo bizatanga ariko ntacyo abona. Ntacyo ibi nyine Ambongo avuga nyuma yuko u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye amasezerano y'amahoro yayizi ko aherutse gusinywa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Trump yavuze yuko ashaka kurangiza ino ntambara imaze imyaka irenga 30 burasirazuba bwa Kongo bakamuha igikombe yifuza na Prix Nobel. Ibi nanone Trump yongeye kubishimangira ku itariki 9 aho yavuze yuko ngo mu byumweru biri imbere azahura n'abayobozi b'ibihugu byombi aho avuga ngo bazasinya amasezerano
yo kurangiza ino ntambara aravuga ati tugiye gusinya amasezerano y'ihagarikwa ry'intambara itera ubwoba imaze imyaka 30. yego ibyo ni Trump wabivugaga muri kwa kwishongora ariko Cardinal Mbonga akavuga ati njye ntabyo mbona aya masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda ntacyo azatanga. Ati turabona yuko abanyekongo batuye mu bice biberamo intambara baba bakwiye gutegwa amatwi. Yego. Ati akwiye kuba ibiganiro bihuza abanyekongo. Yego. Ati kuko aribo bazi ibiri kubera iwazo bafite. Ati turambiwe uburyo bw'imikorere. Yego. Ati turambiwe ibisubizo bitari byo. Mbongo abivugaga. Ati turambiwe imyanzuro ifatwa n'abantu batari abanyekongo. Ati hatabayeho kubatega amatwi. Yego. Ati akwiye gutega amatwi mu mutekano bakumva n'ibyo bifuza. Barabizi ko mu masezerano rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Amerika yo ihagarariye. Byemeranyijwe yuko hari ibiganiro by'Idoha bigomba guhuza intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'izo mu ihuriro rya ASM 23. Bavuga ko ngo bigamije gukemura amakimbirane y'abanyekongo ngo bihereye mu mizi nk'uko n'ubundi twumva kenshi na kenshi abifuza bino biganiro babivuga. Yego. Semo M23 kavuga ati twebwe turabona amasezerano y'u Rwanda azakemura gace atariko ibyasinyirwa Idoha biduhuza n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati byaba byiza bigakemura ibibazo kuko twakiga ibibazo mu mizi. Nanone Corneille Nangaa we akavuga ati ASM 23 ati turashima bino biganiro by'Idoha kuko Qatar yagaragaje umutima ndetse n'imbaraga. Ati turasaba leta ya Kinshasa yuko ibiganiro byagira icyo bitanga. Yego. Ati bikabaho kandi tukumvikana. Ati dushingiye ku gukemura ibibazo biri muri Kongo dushingiye ku mpamvu muzi. Ibibazo bimaze igihe kinini. Yego. Urabizi ko no mu intangiriro y'iki cyumweru n'ubundi intumwa za guverinoma ya Kinshasa ndetse n'iza ASM 23 ziridoha kugira ngo ziganire ku byakemura bino bibazo by'amakimbirane bafite. Tukaba twiteze kuza kureba ikiri buze kuba nyine niba kuko bari babuze kumvikana bari buze kudusinya bikaza kugira icyo bitanga haba ku banyekongo bahanganye ndetse n'abanyekongo batari mwiza. Yego. Ntabwo biri buze koroha mw'abantu. Ntabwo byoroha ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Hanyuma vise Kodeko iyi ngo ni ADF naru ituri yishe abaturage bagera kuri 35. Iyi UPDF yo ngo irakibara we FARDC operation Shuja ntibakikozwa bibereye ahubwo ngo mu kurwanya Wazalendo. Bimeze bite by'ubwicanyi bwabaye? Uyu mutwe wa ADF reka ni umutwe ukomeye muri turi n'ufate nk'umutwe umaze imyaka 2 cyangwa 3. Ikigaragaza ko ukomeye nuko abagiye ngo bagiye muri za operation bise ngo ni Shuja byarabananiye. Byarabananiye ni umutwe n'ubita w'iterabwoba umaze igihe kandi uko n'iterabwoba kuko ubona ibikorwa bigize ibikorwa by'iterabwoba. Yego. Wishe rero abagande 35 batuye mu gace bita Katere. Abagande hasi aho bita Bere Manyama. Batuye muri teritwari bita Irumu. Bikavuga yuko bakomotse mu gace ka Beni. Yego. Ubundi kano gace ka turidega abantu benshi batuye bagiye baturuka mu Buganda. Kuko ari intari cyane imbibi na Uganda abantu benshi batuye no bagiye baturuka bigatuma nyine abenshi baharera abantu bagiye baza badafite uburyo bwo kuba barahirya bakaza bakaba hariya cyangwa bakaza no muri bwa buryo bagiye bagaburamo igihugu bashingiye kuri ya conference de Berlin. Yego. Kuri yari yometse kuri Uganda igahikiza gutyo. Ikaza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko rero ubundi ADF igenda ibibakira ibico. Societe civile n'akano gace ka itu n'ibitangaza. Ya none vise ubu wa mutarama bura nta kintu aratera purara kuri ubu bwicanyi noneho nta cyaravuga cyangwa amasaha ntabwo aragera. Perezida Muhoza bivugaho kuko yaraherutse kuvuga yuko amaze kwica ibyebe bigera mu 10,000. Yego.
utegereje kuza kumenya icyo avuga ariko ADF ubundi ikomeje guhatira abaturage batuye mwa bino bice byaje turi gutanga imisoro. Yego. Uri kwaka abaturage b'abahinzi ndetse n'abacuruzi amadolari agera ku 10 buri kwezi. Yego. Bikaba byatumye abaturage batangira kwinubira gukora imirimo y'ubucuruzi ndetse n'ubuhinzi bakavuga ko bashobora kubireka. Kubera iyi misoro nyine bari kwaka n'uyu mutwe. Vise reka twigira muri update ubwo turazimenya n'ibindi byinshi cyane bikubiyemo mu masaha ari imbere cyangwa se mu kigano cyacu cya gatatu. Twigarukire hano mu by'ukuri muri za nkuru zacu za update. Twinjire muri update bwana Vincent. Nibyo kabere Lubumbashi. Lubumbashi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyine abafungwa benshi baguye muri gereza bita Kasapa. Abafungwa benshi baguye muri Kasapa kubera kubura amazi. Ubundi gereza isanzwe icumbikiye abantu bagera muri 2500 ariko akaba ari gereza ntoya itakwiye kubicumbikira abantu bangana gutya. Biravugwa rero yuko rero baheruka amazi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu. Amazi bayaheruka kubona ndi make ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu nyuma y'ukwezi. Yego. Ko byatumye rero abafungwa benshi bahasiga ubuzima kubera ibibazo by'umwanda ndetse n'ibibazo by'umwuma no kubura ibyo barya. Uko buryo udafite amazi kugira ubeho biba bigoye. Twakomereza n'ubundi inkuru zacu nyine za update Kasayi. Aho bita Generali John Chimbangura muzi wa wundi w'igisore. Ndamureba rwose akunda kwambara ishati akayihina. Yageze aho bita Chikapa. Avuga ko yagiye gusura FARDC ndetse ngo na polisi kugira ngo arebe uko bifashe nuko batunze umutekano. Yego. Bikavuga yuko azagera mu gace ka Romami akagera aho bita Sakuru akagera aho bita Bujimayi ndetse na Kasa Orientali. Yego. Mu bikorwa byo gutsura inzego z'umutekano ndetse ngo no kuganira kureba icyakorwa kugira ngo barusheho kongera imbaraga z'abasirikare polisi ndetse n'izindi nzego bafatanya mu gucunga umutekano. Ariko twakutse dukurikiye yuko uyu Timbangu n'umwe mu baje muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu igihe ibitero bya M23 byari bikomeye bashaka kwigarurira umujyi wa Goma ariko ntitwaze kumenya uburyo yaje kugera za Kasayi. Ubura wasanga aragiye ahunze. N'ubundi dukomereze update Kongo. Yego, n'ubundi niho pe. Uko uyu munsi abaganga batangiye imyigaragambyo. Ubwo ni mu kihe gice? Ni mu kihe cyerekezo? Kongo yose. Yego, none ngo uko imyigaragambyo izafata Kongo yose. Kubera yuko ngo bamaze igihe kinini badahembwa. N'abari mu giparitisi kiyobowe na AFC nabo bari kwigaragambya ubundi ntibamenyereye kubona amafaranga. Muri ya Kongo iyo bavuze Kongo baracyabara yuko n'ibice bigenzurwa na AFM 23 nabyo bikiri kuri Kongo. Ntabwo bafata igice AFM 23 ngo bagikure muri Kongo bavuge ko ari ubundi butaka. Niyo mpamvu usanga abahuriye mu matsinda runaka iyo bateguye imyigaragambyo bavuga ko ari Kongo yose ntibagire igice runaka bakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa budakontorora. Kongo ubundi imyigaragambyo nyine ikomeje kuba myinshi ni nk'iyo muri Kenya. Ni nko muri Kenya urabizi yuko iyo barimo batakoze imyigaragambyo usanga abafundi bakoze imyigaragambyo n'izindi nzego zitandukanye. Twakomeza n'ubundi tukajya no mu myidagaduro ya Kongo. Mu myidagaduro yego. Kongo ubu Minisiteri ya Siporo yasinyanye amasezerano n'ikipe ya AS Barcelone. Yego. Muri gahunda ya Visit Kongo. Baravizite nabo bajya muri visit ariko ubwenge burarahurwa d'umunyarwanda acumugani ubwenge burarahurwa ikindi gikorwa amaze iminsi baratangiye uretse FC Barcelone baje amasezerano baze gusinyana n'amasezerano n'ikipe ya AC Milan. Yego. No mu Butaliyane basinyana amasezerano n'ikipe ya AS Monaco yo mu Faransa. Kugira nyine ngo bakore igikorwa cyo kujya bamamaza Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nibayamamaze kabisa. Tukirikisha mu gihigarambyo abacyana batangiye imyigaragambyo. Abacamanza bagera mu 2500 baherutse gushyirwa mu nshingano nabo batangiye imyigaragambyo bavuga yuko badahembwa
ko batitabwaho bikwiye. Yego. Bavuga yuko bazayikora kugera igihe ubutegetsi bwabo buhembeye. Bazayikora mpaka bahembye amafaranga nataboneka bazakomeza. Urabizi yuko inama nkuru y'ubucamanza umunyamabanga mukuru wayo yari yatanze itangazo ejo ababuza gukora imyigaragambyo. Akabwira ko nta mucamanza ukwiye gukora imyigaragambyo ahubwo akwiye gutanga ikirego akarega yuko batubahirijwe uburenganzira bwe. Cyangwa agasanga urwego rumukuriye arusaba yuko rwamuhemba. Ariko ntabwo babyubahirije nk'uko babisabwe. Bahisemo gukora imyigaragambyo uyu munsi yatangiye, ntituzi igihe izarangirira, ntituzi niba bazabahemba, tubiteze amaso turebe uko bizagenda. Tukiri muri Kongo n'ubundi tuze muri Nord Kivu, aho imwe mu miryango itegamiye kuri leta ONG bita Badirika yatangaje ko guhera mu mwaka w'1996 kugera muri 2023 mu ntara ya Rucuru ko habaye ibyaha byinshi bibangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ibyaha bigera mu 9,000. Bakavuga yuko ibi byaha hishwe abantu bagera mu 6,600. Kandi ngo batangaje ko raporo yabo yakozwe mu gihe kingana y'imyaka 9 kugera 2026. Bagenda bagaragaza abantu babishyizemo uruhare. Bavuga yuko umutwe wa AFDL ni wa mutwe wa Laurent Desire Kabila wafashe ubutegetsi bwambuye mu mbuto. Ko iyi raporo bakoze basanze abantu babarirwa muri AFDL bagera mu 4,380 babarwa mu bakoze bino byaha byakorewe muri Rucuru. Yego. Bavuga yuko umutwe wa AFC 23 raporo yabo igaragaza ko abantu 1,524 bari muri mutwe nabo babarirwa mu bakoze bino byaha. Babara ko ngo abagize FDLR 350 nabo bari mu bakoze bino byaha. Bakavuga yuko mu gace ka Rumangabo, Canzu, Runyoni ngo hakozwe ubwicanyi ndengakamere guhera muri 1996 kugera muri 2023. Yego. Dusimbukire muri Repubulika ya Sud Sudan ariko tugaruka no muri Kongo. Yego. Radio y'Abafaransa yatangaje yuko abaturage bo muri Sud Sudan bagera mu 30,000 batangiye guhungira mu ntara ya Ituri kubera imirwano iri kubera mu kino gihugu cya Sud Sudan imaze iminsi. Bikaba byatumye abaturage bagera mu 30 bahungira mu kino gihugu. Dunyarukire muri Ukraine. Yego. Biravuga yuko imirwano n'ubundi hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya ikomeje. Ko byanatumye maneko ku rwego rwo hejuru wa Ukraine bakira Kiev. Tayari mbonye yari umusore sha. Yari umusore rwose bamurituye. Abarusiya ntabwo bakina. Abarusiya bakina, urabizi yuko bagenda abantu bafite icyo bavuze mwabuno butegetsi bwa Zelensky. Akaba aribo bibasira. Numva rero twagaruka no mu Rwanda kugira ngo turebe mu makuru y'ubutabera ndetse n'amakuru atandukanye ibibera mu Rwanda. Indi update ariko ingezo ngo guverineri wa Kinshasa ngo amaze gutangaza avuga ko ngo niba ngo M23 ngo itemera kurekura ibice byose yafashe ngo ibiganiro ngo ntacyo bimaze ngo nibashake bareke ibyo by'ibiganiro. Ibyo nigeze ndikubwira yuko bine by'ibiganiro nyine ari ibintu byo kuvuga ariko ko bigoye kuzakirwa mu bikorwa. Nayo mpamvu nyine bamwe mu banyepolitike ba Kongo wumva bagenda babivugaho. Numva nyine twajya mu butabera tugakomeza no mu zindi nkuru zira Perezida Paul Kagame ndetse n'izindi. Yego. Mu butabera kaduhere kuri Bwana Karasira. Aimable Karasira. Aimable Karasira ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa igifungo cy'imyaka 30. Haryo bamaze ingahe? Ari kumara imyaka hafi nafunze. Bamusabira no gutanga ihazabu ya $52,000. Arazikura he hafunzwe? Arayafite, amafaranga menshi bamufatanye. Urabizi ni menshi agera muri miliyoni hafi 28 cyangwa 32. None ubwo urumva 50 zirimo.
hari n'andi agenda avuga yuko ngo YouTube igenda ishyira kuri konte yiwe ariko ntabwo twe turi guhamya yuko ayatanga kubera yuko aracyafatwa nk'umwere mu gihe kiburana kuko ni ubutindacyaha kandi ubutindacyaha ni umuburanyi nk'uko Karasira ari umuburanyi bamusabiye igihano cy'uko yafunga imyaka 30 agacibwa n'ihazabu ya $52,000 yego ariko we avuga yuko asaba imbabazi umuntu wese waba arakomerekejwe n'amagambo yavuze yego ko yaba yarafashe amagambo yavuze akayafata uko atari avuga ko ngo nta gahunda yari afite yo gucamo abantu nta gahunda yari afite yo guhakana jenoside cyangwa kuyipfobya mu magambo ye niko yavuze twagaruka ndetse no ku rubanza rw'uwo bita Denis Kazungu wa mukrimineri wamwicanyi kabuhariwe Denis Kazungu yaraburanye bamukatira gufungwa burundu ariko ajurira urukiko rukuru rwa Nyarugenge gusa ubwajuriraga ibiki ko abacamanza no bahura n'akazi gakomeye uburenganzira bwe kujurira kuko arabyemerewe amaze kujurira urukiko rukuru rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bwiwe uvuga yuko nta shingiro bifite bakomeza kumuhamya yuko agomba gufungwa burundu nyuma yo guhamywa nyine ibyaha 10 bifitanye isano no kwica abantu 13 yego ubu rero bategetse yuko akora kino gihano ubu ngubu rwose ntabwo ubusabe bwe bwumvishwe muri make we ibyo bagennye agomba kubirya nta yandi magambo numva twakomereza rero ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yego ryashimiye Perezida Paul Kagame ku ruhare yagaragaje mu gukumira no guhangana n'ibyorezo byugarije isi yego ndebye imbere yanjye ndabona icyemezo cy'ishimwe bamuhaye kiragira giti World Health Organization His Excellency Mr. Paul Kagame yego President of Rwanda the world together in recognition on your key role in championing and advocating for the WHO pandemic agreement that was adopted by the 78th World Health Assembly. Yego. 20 May 2025. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of WHO. Icyemezo rero yahawe n'umuyobozi wa OSMS amushimira uburyo yafatanyije n'uyu muryango mu gukumira ibyorezo bitandukanye ndetse no gushaka buryo ki byakomeza gukumirwa mu buryo bufatika. Yego. Numva n'ubundi twasoreza mu Budage ariko na Ukraine. Abadage bakaniye baravuga bati ntabwo turemera yuko Ukraine ikomeza gushwanyaguza. Ni chancelier y'Ubudage bita Friedrich yavuze yuko ashaka buryo ki bakomeza gushyira imbaraga mu guhashya ibitero by'Uburusiya bashyiraho ingamba z'ubwirinzi mu kirere cya Ukraine. Yego. Noneho Ukraine ikabasha kubona umutekano ndetse witanzuye. Bakarwanya ibi bitero by'Uburusiya kuri Ukraine nk'uko yavuze. Bise ndumva rwose update zari nyinshi cyane. Zari nyinshi kandi zagomba kuba nyinshi kuko abadukurikira nta handi bakura amakuru, tuba tugomba kubaha amakuru yizewe kugira ngo nezo bundi bajye bamenya ahantu bayashakira, yaba hano kuri YouTube yacu, yaba ari kuri eugene.com, yaba ari kuri page ya Facebook eugene.com, ndetse Twitter zacu, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Bose bakwiye kuba bahasura kugira ngo babone amakuru yizewe kandi batabona ahandi kandi babonera ku gihe. Niko bimeze byo nta banga ririmo bwana. Niyo mpamvu tuba twifuza no kugira ngo amakuru yose twifuza tuyabahe, yaba amakuru yerekeranye n'umutekano w'u Rwanda, yerekeranye n'uburanye, yerekeranye n'ibihugu biri hakurya y'amasimwe, haba mu burasirazuba bwo hagati, yaba muri Amerika ndetse n'ahandi hose. Amakuru numva n'ahandi ho kuyashakira keretse kuri eugene.com na Eugene official YouTube
mbuga nkoranyambaga zacu. Yes, urakoze cyane Vincent, reka ubwo tutegereze cyangwa se dukomeze dukurikirane kugira ngo masaha y'umugoroba n'ubundi tuze kugeza kwa dukurikiye uko buri baba bwije ndetse nuko rwose byiriwe bimeze. Urakoze cyane, ndagushimiye kandi duteze yombi kugira ngo bagire weekend nziza n'ibihe byiza. Ciao ciao. Yes. Yes, bakunza Eugene Official mu by'ukuri naha amakuru yacu tuyasoreje, mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Mukomeze murogerwe na gahunda za Eugene Official. Ciao.